الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم أو ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. Masih kita ni kitab sin Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala amunain kitab Riyadus Salihin. Uassin istihbab طيب الكلام limatun in muallif nagbaktul babab lawang pangajjian bago istihbab bayanil kalam piangindayaw sin syara' in pasawahun imbissara bayan patarrangun in bissara wa idahihi iwan pasawahun siya tiniyabang kau magbissara suway mo patarrangun pasawahun hamukhatab hataw diaramu nagbissara wa takriri karrara yukarriru balikan mo siya apabila wala siya nakapaham menjadi mubalikan imbissara supaya kapahaman niya pihad tuin magbissara bukun mabiskay bukun masapat sa pahatihun mo diaramu nagbissara bangganta wala niya pakipahaman menjadi mo tukarrir. Ma makna tukarrir? Karrara yukarriru balikan mo, karrara yukarriru takriran balikan mo imbissara supaya kapahaman. Labi luwa na mga sila magnanasihat pasaplag sin pasampay sinamuin pamandu sin agama na subay kau mahantap magpakuha masawa patarrangun mo ha amano siya ing kamaksuran amuad tuin maksud sin babi ni amuin bassahun na to insyaallah ta'ala. Tayyib. Wayroon ayat niya hadith na magtuy nasabot bassahun na to na wa an Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري. Dan kan Anas ibn Malik keridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala anna an-nabiyya sabunnaltu lin-nabi salawat kama pa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idza takallama bi kalimah in kaunan sin Rasulullah long sin Anas apabila siya mamissara kalima kabtangan atau akan unu-unu na bissara aadaha thalathan
Mang di kapahaman sin tao, aadaha, ma ma'na aada? Balikan niya. Dengan fi'il aada yu'idu, a'id, i'adah, pagbalik. Balikan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makatu. Kapila niya balikan? Makatu. Sarta mahantap. Hatta tufhama anhu. Sehingga atau sambil kapahaman inkabtangan yadto ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihadtuin kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangkan din kita engkau magbisara mga magnasihat atau kan aun hibisara mo pahambok tao. Pagtatab mo biya dagbus wala niya kaya pahaman balikan mo. Akak-akak mahantap masawa supaya kehatihan niya marayo. Dan Rasulullah kana idza takallama bikalima a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Wa idza ata ala qaum, iban apabila siya makaun pamanga manusia, pamanga kausukan, in qaum imakna rijal. Apabila siya makaun pa mga manusia, mga kausukan, fasallama alaihim, sumalam siya pa mga tauyad to, amin kadatungan niya, sallama alaihim thalathan, salamun niya makatu. Datong niya biyan pagkita niya, assalamu alaikum, wala siya kaya rungukan maraw, unuhon sin Rasul, balikan niya, magbalik, assalamu alaikum. Ngituli pa makahantap, salamun sila sin Rasul, makatu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Supaya kasawa ka tarangan tuod si manusia in kabtangan mo. Sabang pagbisara mo, makaminsan masawa na, matarang na, nawayron na hajat sin balik-balikan mo. Inibang saupama, amuin, bukun kautan tusin kapahaman ng bisara mo. Sabang masawara na makaminsan mamarahin na. Mafhum? Toy. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديث كروة كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه رواه أبو داود. Sipat sin Aisha radhiyallahu anha inkabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min aghinya kana kalamu Rasulillah. Inkaunan sin kabtangan, himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalaman fasla, kabtangan fasl. Inhati sin fasl bayinan zahira, matarang masawa. In bisara sin Rasulullah bang siya magbisara, matarang masawa, fasl. ما معنى فصل؟ مطرا مسوى. تمام؟ دي أسئلة نثبت آية إنه لقول فصل. سبنات القرآن همومونا إنسيا فصل مطرا مسوى. Nah, Rasulullah bang magbisara masawa, magbisara, mahantap. Ang kanda suway amo yato sabihin upihan na to. Ang kaybanan mga magbibisara ri mo kahati ambi maglimugmug sa jamad to. Limugmugon sa jam bisara law simud. Maubos sa jam mga bisara, maubos sa jam majlis. Magwi pabay. Pag-aso mo bang uning bisara, long mo di ko kakad kapahaman biya long mo long singkaywan ang biya long yang nagngaw-ngaw sadya. Di kahatihan. Tamam? Para yaon tayo masapat magbisara
bukon din kuan suway magsinapatan, suway mahantap. Mafhum? Na. Nainakisin na Aisha, imbis sarasin Rasulullah, kalam fasl. Yafhamuhu, kapahaman siya. Kullu man yasma'uh, katansin makarungog kaniya. Katansin makarungog kaniya, maas bata, usog babae, kapahaman in hilalawungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minyad tutanda sin fasaha, salik, iwan hantap niya magbisara sallallahu alaihi wasallam. طيب lumatun kita niyo nantaqil ila bab alladhi yalihi. Amin sumuno kanya bab. Naam. Shirin, anta katab. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. إن سمنو لوang pangadjian babu isgha'il jalis. Lawang pangadjian isgha'il jalis, parungugun mo in haraig mo amin limilingkod. Jalis, beasing kamu yan, jalis, jalis ko, julasa, takamong katan, amin nara ko naglilingkod-lingkod. Isgha, parungugun mo, dahil ha fi'il asgha, yusghi, asghi, isgha, isgha, parungugun mo, pagparungug. Parungugun mo in haraig mo lang mo bang o nagbibis sa rayanon mo lang mo tainghog na akaw kanya. Isgha'il jalis li hadithi jalisi, parungugun mo in naramo naglingkod-lingkod, pasuy-suy sin naramo, pasuy-suy pakabtangan sinamuin jalisihi, amuin narane sab naglingkod-lingkod, alladhi laysa biharam, amuin bukun bisara bukun haram. Manjari mo sa iyan ng mutuan, dumungog na kita kanya yaon. Hal yajuz, para wala kita nakasala sin nakasulang adab sin bihad turi. O niyang kaibanan tao, nagbibis sarap yung kaibanan, yaon isab siya, si musumbulakot. Yaon, bugto amuin, pugtol pati haing kaibanan. Naman dyan mo yan ang mutuan, dumungog kita kanya yaon. Mara ilang mambisara niya, mahal ka, dungugon ta. Tamam? Isgha'ul jalisi, babu isgha'il jalisi, li hadithi jalisi. Himumungan, suy-suy sinamuin, arani naglingkod-lingkod, alladhi laysa biharam, amuin, kabtangan, suy-suy, bukun laysa biharam, wastinsatil alimi. Istinsat, istansata, amin pahundungun. Sukatun sin alim, iwan sin wa'idh. Ma ma'na al-wa'idh? Wa'idh magpatutumtum, ling hawa'adha ya'idhu. Al-wa'idh, wa'adha nagpatumtum, magbulansang. Al-wa'idh magbubulansang. Pahundungun sin alim, iwan sin magbubulansang. Hadiri majlisih, amuin mga nakahadir sin majlis yaun, asupaya makarungog sin suy-suy sin iban nila. Nung taman dyan, sin ako, aw nagsuy-suy, aw miyari, amuin namay namung bisara mahal ka, nagbibisara ka mo, wayrun sa niya yanunta ka mo, istansitu li akhikum, hundong-hundong na ka mo, dumungog kita niyo pa, tauyaon, aw bisara niya. Tamam? Istinsatil alim. Naam. طيب مسك حديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في حجة الوداع من جرير قروة استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه. Dan kan Jarir bin Abdullah keridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala.
in akhi Jarir, iyana kulong niya qala li in akhi ka ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatahun haji wida' in hajjatul wida' atau hajjatul wada' amun haji pamaid-maid hinapusan haji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasulullah nakaminsan na nag-hajj. Amun hinapusan na sin kabuhi niya. Nakapila siya nag-hajj? Nakaminsan. Nakapila siya nag-umrah? Nakaupat. Upatin umrah sin Rasulullah, in haji niya pila? Ambuk na. Tubo, upat haji, upat umrah, ambuk na hajj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahinapusan na sin kabuhi niya. In pagtag sin paghaji niya, hajjatul wada'. Paghaji, pamaid-maid na. Sa bablas na sin kabuhi niya, haruhulan na sin kabuhi niya. In akhisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Jarir waktu paghajian Arafah istansitin nas. Istansit, ma makna istansit? Pahundong nga lang na kakuin mamanusya yan. Bang ansit hundong kau. Ansit. Tamam? Bang istansit siyukat niya kay mo in papahundungon. Papahundong nga ko in mga manusya yan. Yung mga nagbibisara at mahibok. Aun hibisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahati niya, wayrun to isa niya, mga umin tao inalim atau kaning magpatutumtum. Bang aun hibisara niya, manjari niya paunuhon, pahundungon. Tamam? Sa ayaw siya maggasod. Para ayaw niya lang nahundong ka mo lang aun hibisara ko kanyo. Na makarungog subay sab sila, humundong. Bukun yaon sila pa huhundong yaon na magbibis sarari makahati bata-bata. Tamam? Pangadatan yan, Adam. Ilang minute na Arfa? 17? Okay. Narinduman himuhundong ng mga sahaben ari kanila sin Rasulullah, la tarji'u ba'di kuffara. Ayaw kamu magbalik. Raja'a yarji'u. Ayaw ka mo magbalik, puas ko. At niya mga kumapatay na magbalik ka mo biyasin kafir. Kuffar, jama' sin kafir. Ayaw ka mo magbalik, puas ko. At niya puas sinamuin mapatay ako, magbalik ka mo pakakupuran. Mahinang ka mo kafir magbalik. Biyasin kakahinang sinamuin kafir. Biyad din, yadribu ba'dukum. Daraba yadribu, ma makna daraba yadribu? Luwag ko na. Imaksud din di lagutun sinhang katao riqab. Ma makna riqab? Raqaba. Ma makna raqaba? Liog. Riqaba, jama' sin raqaba. Lagutun igon sinhangkat singkaybanan in liog singkaybanan. Bimakna magbuno-biuno ikamu. Binakaw na ito maglagot. Tamam? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam piyatumtuman sila. Ayaw kamu magbalik. Mabiya sinamuin kapil. Mga kumapatay na. Ubusta na kamu piya pagtaymanghod. Ubusta na kamu piya pagsulot. Nahambuk na yung pag-iman. Pagsakali magbuno-biuno ikamu magbalik. Ayaw ka maghinang bihan. Tamam? La tarji'u ba'di kuffaran ay kal kuffar yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Amun lagutun sinangkat sin kaybanan din kanyo in liog sin kaybanan. Ay bimakna magbuno biuno ikaw. Naam. Hatin niya in makata pangadji anday di in Rasulullah pianglangan niya kato tanyo in katan sabab amuin mangdahi pa amuin maglingugin muslim iwan si muslim. Maaunin amuin long tabihan pagbuno biuno pagbugto parsugpatan iwan sin long tabihan pagbugto kasilasa yang langan yadto sin akam Islam. Nah, amuyad tuin atungod sin dua babi ni. Okay, pila minit na. Okay. Tumaton kita niyo pabab sumuno. Labas. باب الوعظ والاقتصاد فيه.
Lawang pangadjian al-wa'adh. Ma ma'na al-wa'adh? Wa'adha ya'idhu, nasabot ko na kaina. Al-wa'idh. Al-wa'adh, pagbulansang, pagpatumtum. Al-wa'idh, magpatumtum, magpatutumtum. Lawang pangadjian, pagbulansang, al-wa'adh. Wal-iqtisad, inati sin-iqtisad. Wal-iqtisad fihi, iban pagpasarang-sarang hapagpatumtum. Ayaw magpalando isab. Unim pagyanon day di al-iqtisad, atin niya hapartangahan yung pagpatumtum. Hoon pagpatumtum sad to kakunahan sinaka masa ayaw makalando. Ayaw hawno-hawno sadya waktu. Tiap-tiap waktu. Hawno-hawno binaybayan. Huwag paghali mo magpatumtum sadya ka. Ayaw. Sabab arakala, intaudag pakan pagsumo, paghingas. Ha? Kaya ba na ni Sab, magpahaba to si pagpatumtum. Mga 2 jam, yaon na yung tao, natutug na yung tao. Di mo na nakapahaman bang unong piyatumtum mo kanila. Timing. Patumtuman mo siya bihaon, mga lumabay mga muin 2 adlaw muin ganta. Kondisyon ng baransin tao, ka magpatumtum magbalik. Bukon petutumtuman mo bihaon. Pag-uusyad to ka na maghijaja na isab ka. Sumungsung maghijaja na isab ka. Na paglaway si mga 2 adlaw long sintaw pero nga makasungoy si bintaw naghijaja na sadya. Tami siya mamakaon. Tinagitami siya mga makapanaw. Tama? Kanda suway misan in wa'adh suway siya fil iqtisad. Ma ma'na al-iqtisad? Hapartangahan. Tamam? Al-i'tidal. Jayid? Naam. So ay aun, kaut-utan siya simbiya mga pagpahayang-hayang. Batin tawari magsumo. Qala Allah Ta'ala, farman sin Allah Ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah. Ud'u, panawag-tawag kau, da'a yad'u ud'u. Panawag-tawag kau, ya Muhammad, paraan sintuhan mo. Pagpatumtum kau, pagbulansang kau. Panawag-tawag kau, paraan sintuhan Rabbul Alamin. Sumagawa bil hikmah, diarahan siya ka hikmat. Inhati sin hikmah, amuin hibutang, muin kataan, parakala, habubutangan niya. Bukun sambilin tao yon na sung na matug, hijajaan mo. Parman sin Allah Ta'ala, sung na matug. Naliman ko kasayuhan ka uning mga anglit, ipangakal pa umo. Paparman sadyak wala mo ba ini karo tayo ni hali-hali ka. Nabukun na to hikmatin bihan. In hikmah, mga mintaw pagkita mo biya mahayang, sanang, na biya mga kuan, pakaw kumuan sin patumtum. Pagkita mo biya mga sagdahon ng pakaw magpatumtum. Bukun hakatan waktu. Irfan, munggo katawa ni Irfan. Tamam? Suway aun hikmah. Unin natin sin hikmah. Hibutang ingkatan parakala hawno habubutangan. Nabukun ni sabi niya un kamo nagkakatawa-katawa naglalami-lami. Suy-suyan mo sing kamatay. Ay, kalong si mga tao. Makaminsan na kita magkatawa-katawa sa binibya. Hinangun ni sa binibya mga funeral kuan. Nayaw, suway aun hikmah. Tamam? Suway ko mapanday magpi si mga masa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Halawm sin hikmat. Wal maw'idhal hasanah. Iwan patumtum marayaw. Patumtum marayaw. Biyad din yung patumtum marayaw. Maw'idhal hasanah. Namun na yung kabtangan malambot, mahanunot. Dahil nga Quran, dahil nga hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw maggasod. Ang kaywanan mga magnanasihat isa. Liligat may mata. Kasi siya kaulo lang mimbiyan. Basta karukal to na tao katambihan. So kayo niya minli katanim mata. Di urukalan sa kaulo lang min pasuron na pala narakain tao kataan. Siya na kumanin nakasahon na. Baba. Tamam? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Syahid? Nah. Koy. Basta kita hadith. Bang mawut na 4 minute pa nga. وعن أبي وائل
شفيق أو شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. نعم. Dan kan Abi Wa'il Shaqiq ibn Salamah. In akhi niya in kaunan Ibn Mas'ud, in Ibn Mas'ud sahaba, Abdullah ibn Mas'ud. Yudhakkiruna, ma makna yudhakkiruna? Dhakkara yudhakkiru. Pagpatumtuman niya kami, dhakkirna, patumtumi kami. Yudhakkiruna, pagpatumtuman niya kami fi kulli khamis, hatiap-tiap hamis. Khamis, ma makna al-khamis? Hamis, adlaw hamis. Fi kulli khamisin marrah, makaminsan. Electric fan yan, para pamarin. فقال له رجل لو سنهمبوك تأوكانيا يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن دang ليه عبد الله بن مسعود لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. وددت إن وددت ود يود مبايعت دكو. لوددت ترتنت تود مبايعكو أنك ذكرتنا سبنالت لن إكو پتمتمن مكم يدلو أدلو. Apa tul kami long adlaw-adlaw ya Ibn Mas'ud, patumtuman mo kami. Sa pagpatumtuman sila makaminsan, adlaw unura. Adlaw hamis na. Inaki sin Abdullah ibn Mas'ud. Ama innahu yamna'uni min dhalik. Sabunnal tulin makapagang kako deng hadto. Amo hindi ta kamo kapatumtuman adlaw-adlaw. Anni akrahu an umillakum. Mahukaw kulong niya mapahingas ta kamo, mapasumo ta kamo. Malla yamallu, hingas siya, siyo mo. Long mulimadha malalta, may takaw amuin siyo mo. Ampin amalla, piyaso mo. Akrahu an umillakum, mahukaw ako pasumuhon ta kamo. Kala sumuhon kami sa mga adlaw-adlaw. Wa inni atakhawwalukum bil maw'idha. Sabon na to din akulong ni atakhawwalukum, pag-ut-utan ko kanyo in pagpatumtum. Kama kana Rasulullah, biyasin kaunan sin Rasulullah, yatakhawwaluna bil maw'idha, pagpatumtuman niya, pagpaut-uton niya kamo in pagpatumtum. Yan Rasulullah, pagpaut-uton niya, bukong magminsan adlaw-adlaw, tumtum, patumtum. Kamatay, adlaw-adlaw, pagkita mo yung tawin, namin siyang kumaon, mga yug na. May kamatay na siya dyan halom sinu. Di na mamakapanaw, kuno pa kolong na magpanaw, ini sinway na ini. Sumuhon na yung tao. تمام كما كان رسول الله يتخولنا بها ميت لهم سيدنا مسعود مخافة بغاء السآمة علينا sinamuin pagsumu iban paghingas din kamo. Nahatin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpaut-uton kanila im pagpatumtum sabab mahukaw ray sabin Rasulullah amuin mauno sumuhon im mga sahabat magdung. Mainkan di sad to sumuhon sa panghindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya maingat kita magda'wa. Bihatin hikmah. تمام مفهوم يا شباب طيب نسمن حديث وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. إن شاء الله للا ينا تؤمان سسومون paglingkod-lingkod إن شاء الله سبحانه وتعالى
patubtugon tanyo na rin doon. Ingkatan sin hadith, naka na iban sin ayat, iban sin mga bab, memorize niyo, tasmi'un na to insyaallah subhanahu wa ta'ala konsum. Bi'idhnillahi ta'ala. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.